Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayan. Inta ibasa ti Mateo Kapitulo 5, versikulo 16. Masapol akas tamat ti panaglawag ti silaw yu iti imatang dagiti tattao. Tapno makita da dagiti naimbag nga aramid yu ket idaydayaw da ni Amayo sa dilangit. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Anyaya, ti kayat mo nga alaan na kurso iti kolehiyo, Tricia. Saan nagpaya nakapanunot, Daddy? Ibagamlaan ka na kami ni Dadim no anya ti kayat mo. Ken, no sa din nung eskwelaan ti kayat mo apagadalan. Wan, Daddy, ibaga kada kayo. Agpanunot akpay anasayaan. Anya? Pagpilpilyan na kadagiti parents mo, no anya ti kayat mo a kurso? Saan akmat nga rod makapili? Nagswerte ka no kasta. Oray sa dino kano ti kayat ko apag-eskwelaan. Okay kadakwada. Ay, syakla ko man ti inampun dagiti nangampun kan ka naganak mo. Kat, anyang iti kayat mo a kurso? Kan pag-eskwelaam ngay? Among mat kanya kon. Awan ti asam ko nga gadal. Anya? Makapasadot agbasa-basa dita, dula amin. Kat, anyang nga ro ti aramidam? Awan, agyan ichi balay ni. Ay na, adun agundaway ti sinayang mo, Tricia. Agadal ka kuma, takayat da ka apagadalan dagiti parents mo. Intaman kiti-kitaan ni Percival dita pagkon-constructionan na. Anya? Ni Percival, kunak. Di crush ko. Uy, Tricia, anya ti mapaspasamakan ka. Apay, aya. Ubing ka pa'y tapno makiasawa ka. Agawid kan, Tricia. Apay. Adda talang arot dito. No, busy da nga trabaho. Uday, Chay. Nakita na ko ni Percival. Umayan dito yayan ta. Ay na, di mo disturbon di tao magtrabaho. Ay, nagwapo. Jakam mo kan ka. Tricia, saan nagpaya mabalin arumwar? Tani, adotar aramiden mi. No, Domingo ngay, mabalin ka? Ah, ni, kasano ngay, no saan kami pa nagsweldo? Saan a problema dita? Ada kwarta. Kasta ka di? Wan, basta. Agkita ta intong Domingo ije sigod apag kitkitaan ta. Uwan, Tricia. Lakay, dumawdawat mo ti Tricia iti kwartana. Di kam. Ay, agdwa-dwaak. Ang mga no saanan nga umno ti pangigasgastuhan na itititad ta kwartana. Bayam ta kasaritak to. Kanayon nga minarumwar. Amumutan lakay, nga uray no saan ta apod no nga anak ni Tricia. Inyarig ko apod no nga anak ta. Ket oray siya kamat. Diyak kayat nga dadaka sa mapasamakan ko ana. Tasipod, idi inampunta, idi maladaga pay laeng. Tinartarakentan, akas pudno nga anak ta. Tricia, saan mi akayat ka ni mamim amadadal ti biyag mo. Isuot mo kumasayangan, dagitit itid mi akwarta ken ka. Amok, Daddy. Lakay ken bakat kamin. Kaya't sakbay nga ipulang mi kuma ti bulod mi abiyag. Kaya't mi anasaya at kumamat ti biyag mo. Naibaga mi meten kan ka idi nga impaampon na ka ni nanang mo. Gapo ta di nakakabailan abiyagan. Amok dayta, Daddy. Naibagayo kanyak dayta idin. Ay ayatan ka, Tricia. Ngam, saan ka mabalin na pakasaran? Tamo mo ti trabaho. Construction laeng. Percival. Kababain mo't iti pamilyang. Tikas kanyak anak ko rapay laeng. Ay ayatan ka, Percival. No kayat mo, agtaritan. O sige, agtaraytan. Awanan lakay, talaga pimanawan ni Tricia. Oh, Adda ka no nakakita ka dagiti kaarumat ta. Nga dawit na adakkel abag arimwar iti gate. Kabayatan ti kaawanta. sinayang na. Napanan na nga rudan. Anya ti mapasamakan ko analakay.
Adda ka di nagkurangan ta. Mami, kumusta kayo dito Pilipinas? Nasaya at kami ni Dadim. Adak pa lang dito opisina, mami. Isang maka-video call kada kayo. Aywan, kumusta ni Tricia? Awanan ni Tricia. Anya? Nakita Raisa. Nagrigat tibiyag dito Pilipinas. Di lang nagpampanunutan. Huwag nga rod. Kat si Kangay, kumusta ka man dito Amerika? Mayat mo't mami. O anya ngay. Nagdesisyon kayo ka din ka ni daddy? Pagsaritaan mi pay. Darasan nyo't agdesisyon mami. Tapno maala kayo dito eh. Sayang. Karaman ko man ni Tricia nga alag dito eh. Ngam kasjay mat gaya man tinapasamak. Danica, amo mi agayem mo ni Tricia. Wan, ma'am. Ag best friend kami. Mabalit ka di nga ibagam kanyak. No sa dino tinapanan na. Awan ti na ibagbaga na kanyak, ma'am. Ngam ka na yun da nga agsarak ijay construction worker ani Percival. Kasta ka di. Wan, ma'am. No kasta. Pudno nga rin ti ibagbaga daan na kitarayan. Day tamot ti amok, ma'am. Sayang nga rod. No nagadal ko, ma'am, di nasaysayaat. Di kay madanagan, ma'am. Tano adda impormasyon ko may papankan ko na. Ibagakto kada kayo. Agyaman nak, Danica. Daddy, agsagana kayon ko ni mami ha. Umay kayon dito Amerika. Nakasagana kami, iho. Di kay agdanag. Tamay ruwam kayon tumot lang dito eh. Wen, bukdeta. Saan kayon to nagsublipay dita? Tawan mo ti sublian nyo. Apay nga eh. Daddy, amo ko na nakitaray di ampon nyo. Anya? Pinadakkel yo. Intadyo ti amin na kayat na. Pinanawan na kayo pa eh. Iho. Dahil tapay kitin di pagsaksakitan tinakam yo. Isong umay kayo langin dito ka ni mami. Adda dito'y dagiti apu ko yo, ang mangururay kada kayo. Maragsakan kami, daddy. Mami, gapot adda kayo dito Amerika. Diyak mo ko ni mami. Tanay, saan mo na matagtagar eh? Wanya rod. Mami, kasta talaga tadamdamom dito eh. May kawa ka. Nga mairuwam kan tumot laeng. Ay, sapay la ko ma. Ado dagiti lugar ang mabalin na pagpasyaran dito mami. Di kagdanag. Tanog day off kami kanibakat ko. Ipasyarda kayo. Ikuyog tayo dagiti apu ko yo. Oh, nanggag mo, bakit? Jakman amo. Ngam kailiw kulat ta ti Pilipinas. Anya klase kang asawa! Ha? Si kalangarudan tinabartak kanarabyan na nagawid. Siyak pa'y tidakas. Di mo pa yan mo man niya si kaswan dito yung balay mat? Ha? Anya, dyan mo. Kita na! Awan ti makan! Buisit ka babae! Na... Agsangit-sangit ka. Ya! Sangit-sangit ka! Uston! Di mo perjan dagiti gamit diti balay. Perjekto pa yamin! Awan sir-sir di mga babae! Nagbayag matanda tamakan! Kat makauray ka ah. Buisit! Nairanape ka, nagsangit na ito, Bing! Ingkaman kiti kita ni baby. Ang mga no nabasa jilampin na. Hoy! Di nakibaw na! Aglot-loto ak iti kanam. Awan laanos ko amang pasardeng ito, Bing! Awan igatang ko niti gatas na. Ay kat magamu ka mata na! Kurang ba't nga rutit itad mo aswaldom? Kasano? Kat basit laang matiswildok iti construction! Kasano? On-on na ang pay ngamin ti igatang mo iti arak. Ay buwisit kitay! Pumanawak man langan! Papanam! Saan ako niyag subsuble? Ay, makapasuran! Nagmayat ti biyag ta dito'y Amerika, lakay. Nasaya at mat, no ma-pressure mo dito yung Amerika, bakit? Kumusta mat nga tan ni Tricia? Ay, Uray kaskasano kat pampanunutak mutlat ta. No anyan ti kasasaan na. isutin ang pili iti masakbayan na. Inaramid tamot ti amin para kan kuan na. Ngem,
Saan adim ngag iti balakad ta? Ay, wan nga rod. Sayang. Si Murot pa'y kuma dito'y Amerika. Tairaman kuma ni Gerald nga alaan dito'y. Anya ngay nga rod. Saan mo tan nagparparik na? Manipod idipim manaw ije balay. Oh, mami, daddy. Sa dino pa iti kayo pagpasyaran. Ni mamin ti pagdamagang barok. Tano siya. Kaya't ko tagtali na dito'y balay tani. Nalaka ka mabambanog. Una yan. Mami, sa dino ti kayo't mapapanan. Napasyar kun samot aminan, barok. Saan pa'y mami? Ado pa iti saan mo napasyar dito eh. Ay napadakmat lang ni mami mama nagbanbanog. Wan nga rod. So, dito'y kami pailaang balay kani dadim. Okay, da kayo ti makamo. Ngamno kayo ti tagpasyar. Ibagayo lang kanya. Kung pasirsirbi mababae! Imbagagkan ka. Ano kastoy nga gawidak? At da maidasar ana imas amasida. Na. Dinagdramaan si Katricia. Kaya't mo, tapanawan ka, ha? Sige! Pumanaw kan! Nasaysaya at paino pumanaw kan! Tricia, Danica, long time no see. wan nga rod. Ay nadandan ni saan ka na bigbig. Kimutong kamot ngamin. Ayan ngay nila kayo mo. Aday chay. Construction matlata di trabaho na. Danica, day ta balay mi idi. Wan, Sa balin samot ng tiagikyan. nabayagan nga awan da mami kan dadim. Anya, Nag-migrate dan ije Amerika. kasta ka di? Wan, kat no birbiro kan da ka idi. Ngamin kayat da ka nga isurot. Napnapanam ngamin ay. Kunada ano makita ka. Ibagak nga agsublikan ka dakwada. Ngam italaang mat ngamin ang nagkita ta. Basol ko dahito'y Danica. Basol ko. Kat, kumusta kayo mat ngay kini Percival? Miserable ti biyak ko kan kwa na Danica. Kita am dagito imak. Oh, limit later. Gapuanan ni Percival. Kanayon nakadangran. Una yan, tinagbambanagam, Tricia. Kanayon na mabartag. Isuan na kakaasya. Danica. Saan mo asayangan, tinapintas agong daway, asumangbaykan ka. Naskan nga agsirip ka, tasikan tumatlaan, ti agsayaat, iti odi na. Papagayam, ditan pinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok, diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang darabay na inbag nga oras kada kayo ani.